Yabonga bazalwane. Sitawufunda livi namuhla. Ngitangivulele abazalwane kuMark 11:22 to 23. But singakachobi bazalwane ngifuna sithi recap kancane the last time ngikhona. Sakhuluma abazalwane ngeauthority yani bazalwane yemzalwane abantu Christ. The authority of a believer in Christ. The authority sithola because sibhala bazalwane Christ. Ngiko base first 2 thinking 4 to na 6 uthi savuswa noma sivusiwe na Kristu sahlala kubazalwane naye sikuye wasinziswa nje unjani bazalwane uKristu and waba Kristu unale authority lebengikhuluma ngayo unalamandla authority engikhuluma ngayo unangumzalwane unalamandla and namhla bazalwane ngifuna sibukisane ukuthi yini sitha lesenta ukuthi mhlambe umzalwane angakhoni mhlambe kwasebenzisa lamandla. Haleluya. Sitha wesaba nekungabada. Doubt and fear is the enemy of faith. Hallelujah. Kungabada nekwesaba. Sitha sani bazalwane? Sekholwa. Sitha semzalwane ne-authority yakhe. Hallelujah. Tangifundela lapho Mark 11:22 to 23. Mark 11 verse 22 to 23. Jesu wakhuluma kubo wathi, "Kholwane kuNkulunkulu. Ngicinisile ngithi kini, noma ngibani liyawuthi kule ntsaba, cukuleke uyophoniseka le lwandle, angangabade enhlitweni yakhe. Kodwa kholwa ukuthi lokho lasakushito kutawenteka, uyakwentelwa kona." Amen. Marko bazalwane abengasiu one of the 12 disciples and labafunza ko bathi Marko bekuncwadi ekuqala kubhalwa ku New Testament Marko but ngale sequence uqala Matthew but uqala kubhala umali bazalwane nguMark. Lithi ke Mark umchaza Jesu asisebenzi saNkulunkulu lesibhizi. Mark nje umubhala nanawumnaka ubhala ngikusebenza kwaJesu babhizi kwaJesu emhlabeni. Babhizi kwaJesu busy. So Mark yena umveta Jesu asisebenzi saNkulunkulu lesibhizi. Senda umsebenzi wabantu bazalwane wababe uNkulunkulu. Labasho yabhalwa ngabo AD 50 after Christ was born 50 years after lokho uyabhala ke Marko ubhalela labazalwane uthi ngifuna sifunde ngana amplified 20 years and Jesus replying said to them, "Have faith in God constantly." Yes, truly I tell you, whosoever says to this mountain, "Be lifted up and thrown into the sea," and does not doubt at all in his heart, but believes that what he says will take place, it will be done for him. Lithi lelinye amplified nayo. Ithi you don't doubt. Because it's not my doubt, but doubter emandla ankulunkulu. You do not doubt the power, the unlimited power of God. Ngikuthi lapha and does not doubt at all in his heart. Yini lona
ufuna umzalwane longeke angabade emandla aNkulunkulu. I am no. But longeke adoubt emandla abantu bazalwane aNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nguyena nemandla. Ngiko lithi lapha longeke angabade enhlitweni yakhe emandla ami neNkulunkulu. Utaku nguye ke lo takuthi kulensaba be lifted up, thrown into the sea. Hallelujah. Ngisho ukuthi uma bazalwane unayo le authority njengoba sinayo. Inkinga lebesiba khona kumzalwane ukuthi bese wena njani uyangabada. Phinde wena njani uyesaba. Ngiso ke sitha sokuthi uba uyabuka empilweni yakho yebo le tinto uyatikhuluma but atende kungani ngoba enhlitweni yakho unengabada ukuthi vele lokhu and uthi James I think James 1:6-7 James 1:6-7 ngifuna sibone lokhu ngabada bazalwane ukuthi only it must be in faith that he ask with no wavering, no hesitating, no doubting. For the one who wavers, hesitates, doubts, is like the billowing surge out at sea that is blown hither and there and thither and tossed by the wind. Kushakuthini lokho bazalwane ukuthi lokhu ngabada ngiko lokwenda ukuthi siphephuleke nje ngoba siyangabada but lamandla bazalwane sinawo we just need ukuthi singawangabadi ngoba sikuKristu lamandla aKristu lakithi awasiwo aveli but aKristu ami ngoba nguKristu ngisebenzisa lamandla abantu bazalwane aKristu. Hallelujah. I am but ngisebenza aKristu. So uthi lapha kuJames lona lotawungabada kufanele ukuthi akakutholi letho ngoba sovele la enhlitweni yakhe already so ehlulekile angithi bazalwane. So sathane usivale ngaloko usivale ke ngingabada. Ngifuna sitawubukisana a few examples mhlawumbe one lekhomba ukuthi lokhu ngabada kusendela sitawubuka mhlambe Petro incwadi ya Acts bani Matthew 21 yes Matthew 14 maningi nama verse Matthew 14 verse 28-32 yes tabuka nje indzaba ya Petro bazalwane ukuthi Petro yes Matthew 14:28-32 uthi Petro babafunzi baba Jesu sebayawela Jesu yabashiya ngokuthi hambani bayawela ke labafunzi bakhe bahamba emkhumbini ebusuku lithi iBhayibheli beko 3 AM bahamba emkhunjini la mkhunjini sekuvela Timothy divela baqale bahamba kahle kwabese sekuvela Timo nathi vela le Timo uyaqhamuka na Jesu waba kubazalwane eduke mandi Jesu uyaqhamuka uhamba eduke mandi nakahamba la tuwe mandi bayambona bayethuka uthi ningesabi ngimi uthi ke Peter ngiyamthanda Petro emashisha inike ya Petro mashisha inike mvenje Petro nyalo ukhipha inkemba ethi aNkulunkulu bazalwane sifuna sibe bomasheshe anjani bazalwane ayinike nakupitiwe nje prayer
sheshwini nawuye khona sibebe mashesha yini uthi ke Petro nakunguwe yeah Lord if it is you command me to come to you on the water Nyamba Petro uthi command me to come to you kubazalwane lamantini ngithole ngizange sayindeke command me to come to you in the water uthini ke Jesu uthi water basemumva labantu yeah he said come so Petro uyaqala uyahambeka lamantini uyamangala na kuyahambeka nakusuka lapho kuba nedivunguvungu emakhakhazi endaso wabese Petro wena njani wafikela yini bazalwane kwesaba wangabata lo muntu labe sambita ngoba abukatimo takhe emaceleni uthi ha lamandile lina nje lo moya ngiyacwila wathi nakaqala kungabata lokho aqwila ngiloko lebazalwane ukuthi kulamandla lesinawo akuNkulunkulu don't doubt ungesabi ungawesaba ngeke uthole ukucwila wesaba lesimo lendzaba lemela kuwe lemela mbi kwakho utayikhuluma nje ayisuke lendzaba ayisuke but Sathane la ngqondweni yakho uthi hawu ngeke lo angeke ashintshe sibongile ngeke ashintshe mbala wakho lohluphako lo wewa ngeke ashintshe ngeke ashintshe lo live la uNkulunkulu lithi whosoever alisho ukuthi umfundisi alisho ukuthi bani lithi whosoever lokholwa losindisiwe ngoba bazalwane lokho lesikhulumako is only for those who are born again uthi ke ngoma ngangibani lo utathi kulendzaba angangidabadi enhlitweni yakhe thine bazalwane angathi uNkulunkulu uyasitha kanjani sigcwele lo ngabada umubuka lensaba yakho uthi ha ngeke lensaba yami lena sengijwayele sengihlala eceleni kwayo kunayi insaba yala sonfeni nayi sengijwayele sengiphila nayo refuse bazalwane refuse kuhlala nensaba uze uyijwayele insaba bazalwane ngiyabekisa leBhayibheli liyabekisa ngaloko dimo ma challenges lesinawo etimpilweni tintsaba leto letikhona etimpilweni tethu lithi ke lelivi whosoever lotakuthi ngoba kudinga ukuthi sithi kudinga ukuthi ukukhulume esimeni sakho ukhulume kanengi ungayekeli ukukhuluma ukhulume namuhla ukhulume emini ukhulume ntambama ukhulume ekseni ukhulume ebusuku ukhulume bazalwane ukhulume lithi leBhayibheli lithi alisho ukuthi lotawuzila uma lotawukhala uma lotayibuka lendzaba lithi leBhayibheli lotakuthi leBhayibheli lithi amandla alalumini bazalwane amandla ethu alalumini ungayekeli khuluma esimeni sakho ngisho usibona ukuthi namhla solo simile qhubeka nakusasa khuluma speak khuluma umfana wakho lo sethi dzakamizweni ini yakho awuthola umsebenzi ngoba bazalwane uma khuluma speak ungathi bazalwane ngathina ukukhuluma etimentethu bazalwane asikhulume
singangabati emandla kaNkulunkulu ngoba ngemandla kaNkulunkulu lawa latawumuva letimo, but ngokuthi thine we have exercised our faith in speaking letimo. Mina ngake ngakhuluma ngisesekatheni ngikhuluma ke but I'm tired. But I am tired. But ngitsiniwe nempilo nayo. Ngitsiniwe. Angatshela nangiluwa katheni. Katheni ngathi ngitsiniwe. I'm tired. I'm tired. You have to get tired. Tired. I was tired of the way I was living. I was tired. Angisafuni. But sitha simelene nalokho. Bazalwane. Don't doubt. Ungangabadi ngemandla kaNkulunkulu. Ungawangabada akho but hayi la waNkulunkulu. Akho ungawangabada but la kaNkulunkulu. Ngoba sekuye phela ngisho ngathi Ephesians 2:4-6 kuthi savuswa naKristu. Azange sivuswa kuphela sahlala naye. And usinikile sinikete nguye lamandla. Ushido uthi nginineketile amandla. Kweni ukuthi nikhulume and ningangabadi ningesabi. Petru wesaba. Ngoba wahamba phela Petru angizibazalwane. Wahamba libanga. Waqhamuka wethi. Ucelele. Shona phansi. I'm challenging you bazalwane. Khuluma. Ngiyakutshela mina. Isimo sakho ngisho singakasuki namuhla ahle ndibonene sikukhuluma in the spiritual realm. Wathi Jesu ngalinye ilanga ahamba nabafundi bakhe wahlangana neyini le umkhiwa sihlahla sesemkhiwana ngithi bazalwane alambile lisho njalo iBhayibheli alambile afuna kudla lithi le iBhayibheli lapha bese lithi bekungasiso sikhathi sekuthi kungaba nani bazalwane nemkhiwa nale fruit lapha. But Jesu abelambile at that time. Wakhuluma amagama kulesihlahla. Wathi makungabi umuntu lotawudla kuwe again. And wathi Jesu nakakhuluma, Jesu wakhuluma wahamba. Wahamba. Wakhuluma Jesu wahamba. Ithi iBhayibheli ngakusasa. Bafundi bakhe sebenza labathi hawu bakanda umkhiwa ubunile. Jesu wakhuluma livi wahamba. Haleluya. Nalata etmethethe bazalwane kufana nemlimi mlimi uma ulimile uhlanyela bazalwane antu uhlanyela phasi la nhlitweni yakho nangqondweni yakho uyakholwa and uyathemba ukuthi kudawumile angithi bazalwane awuthi nazohlanyela phasi ngakusasa ekseni soyogubha uyakucheka ukuthi owenze njalo angithi bazalwane uyahlanyela uthandaza ukukhuluma ukuthi lesivuno sami lapha ngifuna ukuthi mabhonyisa sami noma umbila wami unanjani awuhambi na next week soyogubha bheki soyogubha ufuna kubona kweni lokho you plant and you wait with hope entweni yakho ukuthi ngihlanyele lapha and lokho lengikuhlanyele tawuna imvula nami ngiyakunisela angithi uma ingani imvula ebusika abazalwane thatha watering can yanisela angithi bazalwane yanisela kwakho nje ukuthi unisele lapho uhlanyele khona
In a matter of time. Ndabona sesechama kancane sekuvela yini okuncane lo green uthi ngoba wena uhlanyele and you waited. Ukholwa kwakho ukuthi lokhu lenguhlanyele utawumila. Ngiloko bazali nalempilo entetho bazali kukanjalo. Ezisina kanjani sikhuluma etimeni tethu. Asiyekeli bazalwane lokukhuluma. Funa sibe nekholwa. Uthi kuMarko 5 verse 24 to 29 sasiyathe story. Mina ngimake lebe ophe for 12 years. Bese apita ngokuthi yini bazalwane lo maka. Mfati wemobo. Udeligama. Abenalo ligama but upita ngesimo sakhe. Angikwati wena ukuthi bakupita ngasiphi isimo. Ngoba nawe sowapita ngasiphi isimo ngenxa yesimo sakho. Kepha na le Bible lithi wathi lo mfati evile ukuthi kuna Jesu lotakwenza lewencako. Wathi enhlitweni yakhe. Wathi enhlitweni yakhe. Nangingamane. Nangamane. Ngiyothinda nje umphetho wengubo yakhe. Ngawuphila. Lo mfati weva ngaJesu nemandla akhe. Lo mfati akazange akungabade lokho ngiko athi enhlitweni yakhe nangingamane. Niye nje lapha kuye ngithinze nje umphetho wengubo yakhe ndawuphila. Kwendeka njalo akazange lo mfati wakholiswa uma waphizwa ukuthi azange angabade. Azange angabade wathi ukuthi lo yanguJesu and uvile ngaJesu ukuthi wenda A B C D. Wancomele ukuthi nangamani nje. Story sakhe bazalwane siyasadi. Bazama kumvimba, angithi bazalwane. Bazama kumvimba bamvimba but wathumbelethela. Waphusha. Baba yena mfati because lo mfati abade ukuthi kunempilo lapha and akakudoubt lokho akakungabadi lokho wathumbelethela. Wafika vele wawuphatha. Aphuma emandla kuJesu. Yaphuma impilo. Waphila umfati. Kwajubeka lithi leBhayibheli kwajubeka ngaleso sikhathi. Athinta lo mphetho wengubo yaJesu. Ngaleso sikhathi. Lenkulandzako lapho ukuthi lo mfati bazalwane akazange aba nekungabada enhlitweni yakhe. Wakholwa. Azange afana naPetro lo wabuka simo. Ngoba ibe lo mfati wabuka lesimo ukuthi namadoda ayangibamba bathi ungayi ngawazange aphila. But lithi leBhayibheli igama leSiswati lithi wathubeletela. Abona kuphuma phasi inyawo emadoda. Bathi shona phasi phuma. Ngoba afuna ukuthinta umphetho wengubo yakhe asancumile enhlitweni yakhe. Uthi nanginga. Nayibona le bathi nanginga. Lo muntu wena didn't doubt. Sangabe nje nayinye doubt empilweni uthi nanginga. Nangamani nje. Nangamani nje. Thinta umphetho wengubo yakhe. Ngiyathi ukuthi bazalwane njani nawuphila. Haleluya. Mina nomhlabeleli ngiyamethemba boa sekha ngiyamethemba Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Angingabadi endangesabi ngoba ngiyamethemba ngithemba lamandla akhe ngithemba livi lakhe bazalwane kuthemba nalivi lakhe na wathemba lelivi lakhe wathemba yena ngeke ungabadi lokushow livi lakhe. Hallelujah. Kuna Abraham Nestor sa Abraham lithi angeke ngisafunza lithi leBhayibheli Abraham akazange asingabada sethembiso lanikwa sona uNkulunkulu yingci abesaneminyaka lenganga lebe abena 75 asabonakala ngathi sekude kwakhe but kunesethembiso lesendiwa uNkulunkulu kuye yabo bazalwane yebo yena vele physically abethi ngabada abuka Sara abuka naye ingabada nakakhuluma lokho uNkulunkulu he was 75 years old wakhuluma lokho wabuka simo sakho wabuka isimo saSara ngende ngobe yebo ngathi ngabada mina Nkosi mina senje kepha ngoba Jesu ngoba uNkulunkulu wethu khulumile leli vilakhe lelingamele lingabade Abraham lithi ke leBhayibheli akazange ngabada kwaze kuhamba iminyaka waze cabanga 75 years kukhulunyiwe kuye kepha nasethembiso sendeka nini bazalwane asana 100 angithi lomnyaka 25 years later but lithi leBhayibheli Abraham akazange asingabada ngiyamcabanga nje abetha khuluma kulesimo khuluma athi ushito Nkosi njalo Nkosi wathi Sara ndaba nendothana wazama ngeqhepha takhe wafuna bongibando lo Hagari yes wafuna kutendela ngekwakhe wazama hey uNkulunkulu awumsidi uNkulunkulu uyathi sokashita lokushita Abraham wafuna Hagari bana Sara bakholuda story ke siyasathola ngifuna ukubuyela kiso bacabana but that was not the promise. That was not the promise. The promise beyiseta. Hallelujah. Beyiseta ipromise ngoba uNkulunkulu la promise utakwenda. Kwethu is to wait, pray and speak. Ngiyacabanga ukuthi abevuke ekseni njalo ekseni athi uNkulunkulu ushito. Inkosi ushito. Inkosi ushito wathi ndathola nasethembisa semfana. Yebazalwane, waphela umnyaka wekuqala. Lalo mnyaka olandzelako speak. Wakhuluma. Nale yebazalwane wakhuluma wangayekeli ukukhuluma until sethembiso sifezeke. Angathi uNkulunkulu le story lesa Abraham kuthi leni sibe lapha but siyakhuthaza kakhulu. Siyakhomba ukuthi la kushilo yena ntakwenda and akakwendi ngalesikhathi sami nawe. Ngoba thina bazalwane sibethe uNkulunkulu sesimnika isikhathi. Angithi bazalwane. Bese simnika isikhathi uNkulunkulu ngifuna lo nini. But
ushido manje dlamini lapha uthi konke bazalwane kunjani baza nesikhathi sakho uNkulunkulu uthinde usebenza ngesikhathi and vele wethu is to wait, pray, speak, have no doubt, have no doubt. Bazalwane lenyebe ngisho uhlanyele umbila wakho ushayele emalayini angi100 awumili kanye kanye wonke, awumili kanye kanye wonke. Lomunye uthi sekuphele iviki hawu lana kuqhamuka akumili kanye kanye konke. Haleluya. Kwakho kuthi ungangabandi, angingabazi, angesabi, nyamethemba, nyamethemba, owafeka, angingabazi mina, angesabi, asingangabandi, asimthembe lo wafa eKalvari. Umthembe ngemfana wakho, mthembe, thembe ngesimo sakho, mthembe wena kwakho. Qhubeka njalo nje Nkosi. Lona uyaphuma kuma drugs, lona uyaphuma kuphi kuphi, lona lethaba le yasuka uyaphuma kwakho nje mayekeli. 25 years Abraham, 25 years, 25 years. Lithe iBhayibheli wabambelela esethembisweni. Lesethembiso kuya ngokuthi sendiwe ngibani. Haleluya. Lelivi leli laNkulunkulu sethembiso, uNkulunkulu ukhuluma ngale livi lakhe leli kithi etimendethu. Kuna le indvoda lapha ku Acts 14 asesimfunda Acts 14 masingamthola nje bazalwane ndzaba ya Paula le Acts 14 verse 8 to 10. 8 years. Lapha bazalwane Paula unaBarnabas bayahamba benda lokulabena bayaphilisa bayashumayela benda konke. Kunayindzawo nayo lekuthiwa ngise mangembazeni cela ungifunzele Acts 14 8 to 10. Hallelujah. 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 Lithi Paula wathi nakayibuka lendvodza. Bazalwane lithi Paula wathi nakayibuka lendvodza. He was listening to Paul as he talked, and Paul gazing intently at him and observing that he had faith to be healed. Wathi nakayibuka lendvodza Paula. Wabona ukuthi lendvodza ide ngabata. Kule msebenzi lesibona boPaul abawena ide ngabada ukuthi ngaphila. Akuzange uze ukuthi ngeke yona iye but Paula wathi nakayibuka. Wayikhanza ide kungabada. Inekholwa ukuthi itawena ndabazalana tawuphila. Beyide ngabada kufana nayi twayilo. Lo mphathi lo wathi Jesu speak agulela ngusisi lo kathi kai yes yafika lapha le centurion yathi kuJesu we don't even need to go there, speak the word, speak the word and
uyade ukuthi yabo le ndoda leyo ayizange ingabada yakholwa yathi ukuthi Jesu unemandla athi Jesu we don't even need to go there kwakho ukuthi khuluma sebeni sami sitawuphila vele saphila azange Jesu ukuthi Jesu angizange sengikubone khona okugala lo avedwa ngiyobabelona haleluya bazalwane lokukhuluma Jesu phela bazalwane uNkulunkulu madala izulu nemhlaba nakadala konke wena kanjani bazalwane wakhuluma Jesu uNkulunkulu wakhuluma wathi akube nje akube khona ini akube khona wakhuluma abe akusikhombisa ukuthi lamandla alalo mina ukukhulumeni alakhulumeni sobazalwane asikhulumeni don't get tired of speaking because waqhubeka wayikhuluma lento ugcine sewuyikholwa wayikhuluma nje lento kanengcini sewugcine seyila kuwe sokukhuluma sozongangabathi sokukholwa speak mina kuncenga namuhla bazalwane don't doubt ngangabadi emandla aNkulunkulu ngoba lamandla aNkulunkulu akithi ngoba sibantwana baNkulunkulu kwethu bazalwane ukuthi singawangabadi sengifuna ukugcina bazalwane kuNumbers nestory sa Joshua nabantu bazalwane na Caleb ngoba kunetinhloli leti 12 letathunyelwa ukuthi tiyohlola kubazalwane lekhena tiyohlola lelive kwathiwa hambani niyohlola lelive and bonke bahamba vele and bonke bathi bakubona lokhu labakubona le lama giants nawo konke kuthiwa emafutha khona bathi bona bangathi yini bazalwane bathi nithethe kepha laba lababili ngoba uNkulunkulu abekhulumile hambani lelive leli nanika lona lelive hambani niyohlola nginikile vele kwenu hambani nihlole lelive abuye ama reports yebo bonke bakubona lokho but laba labantu Joshua na Caleb they brought a different version of the report but lelive yebo linalokho but sitanqoba leli sitanqoba ngoba ushito umnikati wathi lela usinika lona abengeke akusho lokho bese angasagwendi so you need to have that attitude yabo Caleb uthi no ngisho sibona ukuthi kunetichwaka ngisho ubona ukuthi kunalokho kepha ngoba sawushilo uNkulunkulu themba lokusho uNkulunkulu ngokuthi ngiyamethemba lo waseKalvari ngabadi futhi angesabi bazalwane asingangabadi emandla aNkulunkulu asingawangabadi emandla aNkulunkulu etimeni tethu ngisho sibona simonke sisolo sikhona but ungangabadi uNkulunkulu akehlula lutho ake washo lo mfundisi wami le ngaleyo uthi uNkulunkulu akehlula lutho live lalishito yalifeza lakishilo uNkulunkulu bazalwane takufeza kwethu kudzinga ukuthi ushito phela le kumakho ukuthi lo ngabadako kufanele ukuthi sovele wehlulekile wangabada nje kufanele sohlulekile wesaba kufanele sohlulekile socwilile sosinga Jesu ngiko
lithi leBhayibheli Peter welula ini bazalwane isandla sakhe na Jesu welula sakhe isandla ambona ukuthi uyacwila Petro Jesu wakhala Peter wathi ngiyacwila Nkosi Jesu ke welula isandla sakhe wamnyula sakacwila haleluya Jesu bazalwane welula isandla sakhe namuhla ekungabadeni longaba nako empilweni yakho Jesu uthi asibambisane ungangidoubt mina ungangabadi mina ungangabadi mina emafe angiyebo aphinda amen ngikho phela abangeke athi uNkulunkulu abhale Jesu lelifa athi lotakuthi ufuna kubiyela kuleli verse lami sengivala lotakuthi kulendzaba angabi nako ini bazalwane ungabada enhlitweni yakhe angangabadi ini emandla aNkulunkulu tsho njalo lenye amplified angangabadi emandla aNkulunkulu tawendeka kuye lokho kwethu ukuthi we keep in track bazalwane we keep in track asiyekeli kungabada asiyekeli bazalwane siyabambelela kulesethembiso njenga Abraham wabambelela without wavering lesethembiso uNkulunkulu lamthembisa sona haleluya bazalwane mloko bazalwane namuhla ukuthi singavumeli kungabada nekwesaba kwengamele templo tethu ngoba mkhulu longakithi nalo7 enilokhulumile livi lakhe utalifeza asaphila sihlabelela sesivala sihlabela yona le ngoma ethi ngiyamethemba lo Calvary bazalwane asesimethembe lo nkulunkulu asesimethembe mina challenge nje bazalwane asesimethembe entsabeni yakho methembe simeni sakho methembe uyathi nje ukuthi uNkulunkulu ngiyakwethemba kona mhlamba kuhambi kahle kwanyalo but mina ngiyakwethemba wena wethembisile evini lakho sasihlabelela make babuza sengivalile bazalwane ngiyolive laNkulunkulu leli bazalwane let's hold on to the promise of God without doubting and start bona dithelo bazalwane ngeke usibone nyalo mhlawumbe ngeke usibone kusasa but kwakho hold on don't doubt don't doubt in the unlimited power of God hallelujah